Medan hani iba Anthony win ki rangi kura jong kejelas ni hangni hapo ka Shillong Cage Fight Championship arjar pusan ke belong hani pelarti kompleks. Ba Anthony ke ingin expect mentasing. Te kumba fi fight kan long spectacular fight kan kumi kuni ba joni no room. Te kumi ko main event and ko main event kumu David Changten na Shillong. Te plus kan ka fight long nam ta ba joni kan last fight tat ba kuma iong di sespatli fight in chong Diamond. Te ngakapar gipit ba da fi don sine hajar ni Shillong sama banwan ban pick kan ban saki kan fight ban pick po mobile ban pick lively kan ka kapera baklabak fini gisnam fini bagi bon hai te da fi don sine fila ban pick lang ba Meghalaya hello Meghalaya apps da hoi ngakapar fi bora da phila da banwan sine ban pick ban saki hi da khmat la jong Yes. Tip top, yes, got.